Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Melba, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Adda agar aram kanyak, ngem awan panagayat ko kenkwana. Nupay kasta, sinong batak lata, gaputa na singpet, abaro. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Melba. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Apay ka ding adda ka manan. Umay kayo like ka ni tinatang. At to'y Idisum dita. Kat pumanaw kan. unay kamatan. Kasla di na kayat ang makita. Talaga addi ka kaya't ang makita, Jerry. Wala. Inak nga rodan. Inyagan ka lang tinatang. Ingkan, kat di ka nagsubsubli pa. Unay matan ti panagsasaom kan ni Jerry, Melba. Inabog mo akas layop. Masurunak nga min tatang. Kanayon nga umay dito'y balay. Anya nga raud, kat kayan ayat mo maet. Kasla kayat kun nga i-break. Anya, kaano lang asinong batam. Ita, i-break maun. Kasla saan ko gayam nga ay ayatan, tatang? Ay nasingpat abaro ni Jerry. Kan nagagat nga agardain. Uray man. Ala adakan kan i-break mo. Ngam iso ti kayat kau aparakan ka. Nagbabawi ak anang sungbat kan kuana. Tas saan ko gayam nga ay ayatan, tatang? Amok nga dan kayan ayat mo, Melba. Ngam kayat kalatang armen. Sapel ako mata, di ka gumura kanya. Brando. Kasla nga rod kayat ko nga i-break ni Jerry? Kayat asawan day ta, asan mo nga ay ayatan? Saan ko nga ay ayatan? Ay, ngam no apay nga na sinong batak idi. Katsak, adda ka din namnamakan ka? Kwa? Saan ka nagbabawi no sungbatan nak, Melba? Pag ko na amasanak nga agbabawi no sungbatan ka. Adayo ang natatairak ngam ni Jerry. Ken adda na saya tapanggadak. Mangup-opisina ak. Idinto ta ni Jerry, kat agargar din lang. Sige. Panunutag pa na imbag no sungbatan ka no saan? Sige, panunuta man na imbag. Kat kas itinakon-akon, saan kantong agbabawi no sungbatan nak? Ay na, kasinsin Melba. Saan mo apat-patyan day dya, Brando? Playboy day jay. Kinapudno na, ex-boyfriend ko day jay. Anya? Kaano mo ta nagbalin ang boyfriend mo ni Brando? Nabiit pa'y. Sinong bata kadagos idinagaram kanyak. Ngam in-break ko matlang nga dagos. Ngamin, naduktalak asaan la asyak ti kaayan-ayat na. Kasta? Iso adi ka agbidot amang sungbat kan kuana, insan. Ngamin, agsusukot ti kaayan-ayat na. Kasinsin. Mas kay kayat ko pa ni Jerry aparakan ka, ngam ni Brando. Naamiris ko asaan kagayam nga ay ayatan, Jerry. Iso nga, agbreaktan? Ngam, Melba, Sinong batan ka idi? Gaputan na singpet ka. Ngam, saan ka matgayam nga ay ayatan? di na ka di masursuro nga ayatan. Saan? Iso nga agbreaktan. Ngam, Sorry talaga, Jerry. Ngam inamiris ko ana imbag ti riknak. Kat talaga nga awan riknakan ka. Sorry. Anya? Iso matlagayam anakita ka makiininom ni Jerry ija istor ni Nana Maring. Tagayam, in break mon. Oh, makitam? Aginom gayam day dya lalaki. Kunak man na nasingpat. Italaang anakitak nga aginom ni Jerry. Ay, kasla maasyanak kankwana. Apay ama asyan ka kankwana? Gaputa in break mo. Idinto ta napudnokan ka. Saan kong ay ayatan? Ala Sapay la kumanta saan kantong agbabawi.
Tano siya kaarman na. Sigurado asong bata. Anya? Kayat mo asawan? Agayat ka ni Jerry? Saan mo't kit di? Anya ti amom. Amangan no agrosing to ti panagayat ko ken kuana. Ala, makamo ka. Awan na sakit abakrang ko no armon na ka. Kat sung batam to. Ala mangantan Melba. Ramanam da ito'y natang alinutaw. Pechay, linaw kak iti karne. Nagapon day taan natang. Inted ni Jerry Apay payla ang amangtad iti natang. In-break ko lang arudan. Agpapagayam tayo latakanaw. Uray in break moan. Ay, nagpus ko lakit din tirupa na aya. Ay na, Melba. Awan basol ni Jerry kan ka. Tapag sawam iti kasta. Nasingpat abaro day jay. Oray man. Alakit din, mangantan. Mangan kayo lata. Agluto ak iti sabali asidaak. Jack kayat day tanatang nga inted ni Jerry. Amangan no adain laok na dita apang paamo. Anya? Ay una yan ti kasta panunot mo, Melba. No di mo kaya, saan laeng? Adi kakat agsaw iti made. Tadakas day ta. Kanayon ka ka dito'y diskuan, Brando? Una. Mala, uminom ta. Kung saan nga uminom? Uminom ka lata. Uminom ka. Uray basit laeng. Sige. Nag-enjoy ta pa'y laeng dito ya. Madamdamatan tong agawid. Itulod na ka di ijibalay ni? Una. Di ka nga agbartag At na maitulog na. Di ka agdanag. May tulog ka. Sige kit di. Uminom ta. Anyati. Ha? Ni Brando, ti kahabay ko dito'y kama. Wan. Malagip ko na. Nabartag kami di rabi. Hoy! Brando! Agringkan! Brando! Oh. Melba, nakaring ka gaya man. Nabartag tayo di rabi. Wan, iswa dito idagos ko tinagawidan ta. Brando, kasano da ito yan? Nas ka na takdaram ti dayaw ko. Anya? Takdaram ti dayaw ko. Kunam nga ay ayaten nak. Nga rod, ikalay sana. Ala, agawid kan. Tayo na ako nagtrabaho. Maladaw ako niti trabaho. Kaano nga umay kay Jibalay? Makitan to. Anya makitan to. Umayak tulat ta. Urayan ka No di ka mauray, umayak to dito'y dagos mo. Sikamat ti masabat ko, Melba. Anya ko mano siyak ti masabat mo. Di ka pasalsali iti dalan. Apaya kaslad na naramida ka basol kan ka. Kaguran akmatan. Wan, kagura ka. Gapo ta pasalsali ka iti dalan ko. Kumusta kayo ni tikayan ayat mo ita? Siyempre, naragsak kami. Nasayaat no kasta. Sapay ko mga rod, tagtultuloy tiragsak yu adwa. Wan, talaga ang naragsak kami. Kat sa anak ang nagbabawi anang sungbat kankwana. Sinarungkaran nak ni Jerry Jabalay. Kasla kayat na ti agaram kanya. Oh, di sungbatam. Amom, nasingpot ni Jerry. Kasaan nga agbabawi ti balasang amang sungbat kan kuana. Oh, di sungbatam. Saan nga tanga agsakit tinakam mo? No sungbatak ni Jerry? Apay ko ma. Ay na, addan boyfriend ko anya. Okay. Sungbatak nga rod ni Jerry. Imayak man nandito'y dagos mo. Tadi kamot maurayin a sumarong ka rin balay. Sige. Apay ko mapagkadkadan ka. Kat si ka mismo timay. Anya ti kayat asawan ti kasta nga imbaga? Di mo ka di pa'y lamaawatan? No apay adi ka sa rongkaran? Anya ti
kayat mo asawan? Saan ka nga ay-ayaten? Anya? Ngem no kayat mo latati umay dito'y dagos ko. Nawaya ka. Ngem laglagi pam, adikan kayat. Kalpasan ti amin? Di na kun kayat? Dang nga kamot ita. Ala, rumar kan dito'y dagos ko. Ngem no kayat mo latati maturog iti habay ko. Ayos lata. Ngem laglagi pam, adikan kayat. Kasta itan ti sawom kanyak. Awanan ka itibain. Anay ka. Apay ngagtumpa ka rin. Harakupan ka man langin. Ibatan na! Harakupan ka. Takastamot ti kayat mo. San ayan? Ibatan na ko na! Kagin papakiipot ka pa'y lang. Awanan ka itibain, Brando! Nagbabawi ka ng sungbat kan ko! Anya da ito yan aramid ko. Awanan pa inday Chaya, Brando. Day, balasang ko. Apay nga agsangsangit ka, dito igit ti kalsada. Iko. Agawid kan, balasang ko. Ano? May saka ka di abala? Sana ka bala, nana. Diyak lang amin kabailan ti sakit tinakam ko. Iso nagtugawak latan dito igid. Ay. Amangan no anya ti dakas nga aramidan. Kaya't kunti mapukaw dito ilubong, nana. Kunakun ka, takas ti pampanunutem. Ala, umay ka. Sumurot ka kanyak, di tabalay ko. Basol mo at talaga. Gaputa nagtalak ka launay iti boyfriend mo. Agtatagsun ako, nana. Kat anya ngay nga rod. Takdaramon kandi ka agaramid iti maikaniwas. Nana. Kinapudno na, agpaadata iti kapadasan. Tinalik ko danak, tinakasikog kanyak. Ang awan anyaman na. Pinadakkel ko ti anak ko. Agingga ang nagbaligi iti biyag. Kat ita, adan ija abroad. Balsak na siya, Brando, nana. Litlikam ti agibales. Saan anasaya at daita? Aywanam kit day ti salon at mo. Tapno na salon at to, ti ipas ngay mo. Madlawan day tatyan mo, Melba. Nagbiiti pa naglabas ti aldaw, tatang. Manulaang nga nabolan ti orayan katagpas ngaya kon. Kahit anya nga road, sikatin ang pili iti dayta. No kumata ni Jerry ti kinayat mo, di nasayaat ko ma. Tatang, Naplanon ti kalaysada Amanda kan Jerry. tatang. Naragsak ni Amanda. Gapaw ta nasingpat abaraw ti pakikalaysaan na. Sinayang mo ni Jerry. Melba, umay kaawisan inton kalay sa amin ka ni Jerry. Itapay laang. Kablaawan kan kasinsin. Wen, nagasat ka. Gaputan ni Jerry ti pakikalay saam. Nasingpat ni Jerry. Awan makunakan kwa na. Uray may salaang agar dinner. Ngam nagagat. Numabalin, di na kayat ti agina na. Tapno laang maasikaso na dagiti mula na. Takayat na amakaapit iti ado. Para iti bangunan minto a pamilya. Nagasat ka. Idinto ta siyak. Kastoy, agpas ngayak abalasang. Sana bali, kasinsin. Ada kami at tumulongkan ka. Iti kasapulam. Ada yung anagasgasat ka ngam iti siyak, Amanda. Kasinsin. Sayang. No saan ko kumanga in-break idi ni Jerry. Nalabit, siya ti kalay sana. Kasinsin.
No pa'y kasta. Naragsakak para kan ka. Gaputan ni Jerry ti makatuluyam. Kablaawan ka iti umadanin akalay sayo ka ni Jerry. Nagkalaysada Jerry ken Amanda, Mr. Longley, kat naragsak ti binangon da a pamilya. Idinto ta siya, naliday ti adda a panagbiag ko. Tuy pagayam mo, Melba. Agyaman pagayam Melba iti daytoy a pakasaritaam. Ala, adal ken ka daytoy a napasamak, Melba. Ket ipaay mo ti pamatig mo iti anak mo. Naliday ka man, gaputa nagtalag ka iti manangalilaw nga amana, ngem iti likudan dayta, amok anaragsak kalatta, tanaadaan ka iti anak, amang ipaay iti liwliwaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Melba, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Imbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasakitaan nga intay ikan nga kita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan Alaya at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Adaanak iti kaayan ayat, kat napagtulagan min ti tawen a panagkalay sami. Ngam iti saan aninamnama apasamak, nakapagdesisyonak nga agabroad. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Leia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Apay akas na titsuram, Fiona. Kas kala na bambanog. Nagtartaray ka di? Kasano, nitatang mo, aday di ospital. Nadisgrasya. Nakabangga ti tricycle na, iti tricycle matlaang. Anya, mabit lang nga rod, ay bagak ka ni nanang. Agsagana kayo, taurayin kayo. Isurok no sa dinong ospital ti Ayanda. Ayanda? Sino ti kadwana na ospital? Adadwa pasaheros na. Kantalo mo tinasugatan, iti kinabangga na a tricycle. Sige nga rod, orayan nakbit, Fiona. Kasano day tumayan tatang? Da kayo kano ti akin basol iti pan nakadisgrasya yo. Iso da kayo ti mangibaklay kadagiti gastos dagiti nasugatan. Keta niya pa'y ngay balasang ko. Awan maaramidak tanapasamak matayin. Sa dino ay ti pangalaan tayo iti pagbayad tayo dito yung ospital. Ay baglaan ang tawan na pakaruan kadagiti pasaheros. Ay, awin nga ro danak ko. Ibagam kininanang mo, tay salda tayo ti daga tayo. Awan mo't namnamain tayo, apanghalaan tayo iti kwarta. Ang tatang, no isalda tayo. Pangalaan tayo to iti pangsaka tayo. Ay, makamunto di na abalasang ko. Basta makabayadak iti amin nga atraso. Agbiro kayo kano iti mangsalda iti daga tayo nanang. Ay, kapilitan anak ko. Awan ba't maaramidan tayo? Amangan no saan tayo to na masaka nanang. Ay, awan ba't garud usarin di tatang mo? Sige nanang. Siya akong ti agi remedyo no kasano tayo to amasaka. Ha? Sa dino nga iti pangalaam iti kwarta. Agabrudak nanang. Anya? Ay saan ka day nga itaatawon tinagtulagan nyo kan ni Emel a panagkasaryo? Uy nanang. Nga mabalin mo't nga itantan mi pa iti panagkasarmi. Imbag no palubusan na ka ni Emel. Maawatan nakmat siguro, nana. Anya, ngam kasanon ti panagkalaysata? Mabalin mo't nga itantanta pa iti panagkasarta. Kunaklakit din no makapagkasarta itaatawan. Sinagsagan na pa'y mat. Pasensya ka lang kuman, Emil.
Maawatan na kumamat. Kastoy mat nga ron tinapasamak. Diyak mat mabalin abaybayan latan ang mapukaw ti dagami. Manupay nga rod atawon nga agurayak. Aging ga mabayanak, ti pan na kay salda ti dagami. Mabalin mo't sigurong tidwa atawan. Sige, orayan nakpay iti dua atawan. No kasta, ilaklakad mo nga roden nagiti papeles aka sa pulang. When, Fiona? Imbag tapi nalubusan na ka ni Emil. Awan mat maaramidan na. No di timang palubos kanya. Kunada, akaatuan long distance relationship. Kat saan nga agbayag? Depende siguro mat Saan mat siguro nga amin? Bimayag kami mat iti dua atawan. Una, gaputa saan kayo kat nga roda nagin na dayo? No siyak, saan ko asayangan ti dua atawan a relasyon mi? Kat patsak akastamat ni Emil. Sigurado ka? Sigurado gayam. Anak ko, agan-anad ka, ija balasiw taaw. Wan nanang, katuray na kayo mat kanitatang Agan-anad kayo mat dito Kaya't ko kumamot ti sumurot, amang itulod kan ka inton madamdama. Ang maulawak mo nga agbiyahe. Saan na bali nanang? Tadamat ni Emil amang itulod kanya. Alangarod, anak ko. Iturog mo pa'y. Tamadamdama pa'y mo ti flight mo. Nawaya pa'y ti oras mo maturog. Wan nanang, kan oray da kayo. Maturog kayo matan. Kumusta kayong tatang? Inwaryo ka di matlaang ti pawit ko. Awen anak ko, urnungan ni nanang mo dagiti ipaw-pawit mo. Tapno daras tayo makaurnong iti pangsaka tayo iti dagatayaw. Saan mat a problema no bawasan yo tatang? Iti kasta, adamot may gatang yo iti masapsapul yo dita. Ay saanin anak ko. Ikarkarigatak ti agsapol iti para kada kami kininanang mo. Lakay kayong tatang. Di yo banugan ti bagiyo. Tama nga wag sakit kayo pa'y. Nakarkaro agastos. Agyaman akin ka anak ko. Imbaglakit din taada ka. Awan anyaman na tatang. Ar-aramidak da ito Gaputa ipatpatag kayo kaninanang. Hello, Emil. Hello, Leia. Agyaman ang tainawagan nakmanen. Kanayon ka agayiliw. Aganos ta ko Emil. Kaslasaan ako na makaanos, Leia. Makabulan lang nga di ka nakita. Kaslasaan ko nakabalan. Nakarkaron no panunutag tidwa at tawan na di ka makita. Nupod nung ay ayatan nak. Kabaalam day ta, Emil. Leia, kat kumusta ang titrabahong dita? Saan ka kadi amarigatan? Saan mat? Ada ngamin kaduak. Isu asanak unay amarigatan. Nasaya at mat nga ron bukasta. Kanayon ka kumang umawag kanya, ha? Wan, Emil. Kanayon ka nga awagan. At dagayang boyfriend mo nga imbatim ije Pilipinas. Wan, kinapudno na. Ita ko maatawon tinapagtulagan mi apa nagkasarmi. Ada pasamak asaan aninamnama. Isu nga dak dito Imbag no saan nga agsapol iti sa bali ta pinanawang man. Ha? Agsapol nga ta? Siyak tupay, kat nagsapol ti asawak. Si kantulakit din akayan ayat na laang. No kasta? Adan asawam? Adda idi, ngam ita, awanan. Agdandan iti babae na. Iso abinaybay ako nida. Awan matlat maganab ko kankwana. Saan mat siguro nga aramidan ni Emil kanyak ti kasta? Anya? Excited ka nga agawid? Wen, uray dananang kantatang. Excited na matuna yan. Kang runaan ni Emil. Ngam saan mo pa'y nga imbaga ang nag-renew ka iti kontratam? Amok ngamin asan nga umanugot day jay.
Ngam do atawan mo lang dito'y abroad tinagtulagan nyo. Saan ka di? Wen, ngam awan urnong ko. Gaputan ay bayad amin iti panangsa kami iti dagami. Ada ak matlangan dito eh. Sayang mat no sana kagrin nyo. Patsik aday tati saan nyo apag kinaawatan iti nobyong. Ipakaawat ko kankwana na imbag ah. Ay kat nasaya at ano maawatan na. Patsyak ang maawatan nakday jay. Leia, adak ditoy. Emil! Ay na, kamaudyanan na. Nakaawit ka matlangan. Matuloy matlangan tinabayang nga inararapahap ko. Abay, akas laking mutong ka. Ha? Uray si kamat, kimutong ka. Narigat nga tati trabaho ijay. Do kalay satan. Saan kanto apagtrabaho iti talon? Agpaiso? Wen, agpaiso timbagak. O alangaron. Agawit tan. Ta sigurado nga agururay itandana ng kantatang. Maragsakan kami anak na nakaawid ka. Wingarod, anak ko. Ay, kailiw na kauna yan. Uray tsakmat nanang. Tatang, kailiw kayon amakita. Kamaudyanan na. Matulag matlaang ti kasaryo kini email. Tatang, nanang, ada ibagak kada kayo. Ay, anya na ita, anak ko. Nag-renew akmanan iti kontratak. Iso alas kan nga agsubli ak ija abroad. Anya, Ah, saan nga mo ni Emil dayta? Saan ko pa nga imbaga tatang? Ta sigurado asaan nakapalubusan. ay, apay nga agsubli ka pay laeng. Kat nasaka tayo, mutan tinagatayo. Kaya't kumatlaang ti makaurnong para iti masakbayan mi ka ni Emil. Sayang mat ngamin, kakaisuna naka-abroad akon. Sa pay mangnamnaman ni Emil nga kalay sa kayon. Kasaritak to anasaya at tatang. Saan mo nga mo ti agtungpal iti tulagan, Leia? Emil, denggan na ko ma. Para matlaang iti masakbayan ta. Sayang mat. Urayan nakpay iti dua atawan. Inan sa tinaguray, Leia. Gaputan namnama kasan kan agsubli. Ngam nagulbud ka kanyak. Sorry, Emil. Please, maawatan na ko ma. Agpakpakaasi ak. Di na kumamat kagura. Jak amunuan niya ti mariknak ita, Leia. Nadismaya ak iti kastaunay. Ikarik, duwalaangan atawan nga aguray ka. Kat ipakpakaasik nga orayan na, Emil. Dantani ka nagsubli iji abroad. Ngam saan kayo pa nga okay ka ni Emil? Nasakit pa ang tinakam na kanyak. Oray asino mat ngamin. Nang namnama, ngam napaay mat gayam. Nakarinyo ako niti kontratak. Isong awanan maaramidak no saan ngagsubli. Saan na bali? Sang patak matlaang ni Emil. Ay, kaasi manen nga agururay iti duwang atawan. Saan na bali Tapara matlaang kada kami adwa dayto eh. Naikargam ka di amin ang akasapulam di tamaleta. Wan nanang. Ay, panunutom anaimbag Ang mga noad pa'y nalipatam. Awan mo iti panagkunak nanang. Kahit itulod na ka ni Emil. Wan nanang. Ay, nasakit ka di pa'y laang tinakam na. Panagriknak nanang kat nadagsan tirik nana. Kaasimat. Mayroam tumatlaang iti kaawan ko nanang. Welcome back, gayam. Namiss ka. I miss you to, gayam. Kumusta ti Pilipinas? Okay lang, mat. Pilipinas lata. Awan nagbaliwan na. Kumusta kayo iti boyfriend mo? Anya ti kunan iti panagsublim dito, eh? Dayjay, nadagsan tirik nana. Numabalin, saan nakapalubusan. Ngam, awanan maaramidan na. Ay, kaasimot no kasta.
Aging ka di itakat na sakit pala ang tinakam mo kanyak. Apay pa lang nga damagam dita. Awan tumot lang bibiyang mo, nuan niya ti marikliknak. Tinapataglaan kan ka, katipagsaya atam. Pangasim ko, Mamat Emil. Di mo iparik na tiguram kanyak. Saan ako napakadanagan? Lepasumon ti kontratan, katagawid kan. Urayan nak, Emil. Dualaangan atawan ti panaguray mo. Ikarik dayta. Pasensya ka na anak ko ha. Sanda ka nasabat iti airport. Okay laang tatang. Kumusta ni Emil? Manon abulan ajak makontak ti cellphone na. Talaga ka diyan nasakit tinakam na kanyak. Ada ibagamikan ka, anak ko. Pasensya kan, no saan may ana ibaga iti adda ka iti abroad. Gaputa saan may akayat nga agsakit tinakam mo. Ha? Anya day tananang? Ita nga aldaw ti kasar ni Emil. Kan ti babae nga insukat na kan ka. Anya? Day tatiag pa'y so anak. Saan ang nakauray ni Emil? Kayat ko ang makasarita ni Emil, tatang. Bay amon. Nalabit nga ita nga oras. At dadan ijay simbaan. Saan? Saan? Anak ko, bay amon ni Emil. Nasaktan iti kastaunay, iti inaramid mo. Kayat ko may matangan ti panagkasarda iti insukat na kanyak, nanang. Tatang. Ad-adala nga masakitan ka. No imatangam pailaan. Kayat ko ang makita. Ang pakuyog ang ni Fiona. Santan nga umunag iti simbahan. Dito'y talangan. Nawaya ang makita kita dito'y. Apay nga min, akayat mo pa'y laang ang makita, ida. Gapota siya kumatirumbang nga adda iti dayta nga altar, Fiona. Siya kumatirumbang nga ikasar ni Emil. Mala, huston gayam. Agawid tan, wag sangit kamot laang ditoy. Mabita. Kayat ko lang nga palpasan ti kasar. Kalpasan na. Pumanaw tan. Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko, iti pan nakapukaw ko kini Emil, Mr. Lonely. Ngamjak mapabasol no sa anak anauray, gapo ta sa anak anagtungpal iti tulagan mi. Tuy pagayam mo, Leia. Agyawan nakpagayam Leia iti daytoy apakasarita ti makunak, sapay kuma, tamalipata mo ni Emil. Ket makasarak ka, iti kasukat na ditapusom. Kunaan talaangan, asaan ada kayo, tinaikari para iti tunggal maysa, kini Emil. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan Alea, at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan agabi, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ti inak isalaysay, kat napasamak idagdenden na kami pailaeng iti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Gabi, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Gabi anak ka, sa dino ti papanam. Apay akas lagdardaras ka mo't apumanaw. Inaksurutan ti asawak nanan. Dakkel ti atap ko, amapan mananday jay iti ayan ti lalaki na. Anya, ay unay mo't ti aramid ti asawam. At dalang arudan anak yaw. Ngam na aramid na pa'y latinang lukukan ka. Numadok talak apud no ti atap ko, nanang. Diyak laamun ti maaramid ko. Ay naanak ko, agkalma ka kumalaang. Di mo pagturayan ti pungtut mo. Ikarigatak nga aramidin dayta, nanang. Sige, mapanakon. Itatadatan dito'y balay. Mabalin ka ding agsarita ta, Alexa. Anya ka diti pagsaritaan ta, honey? Sinurot ka itay iti restaurant na panang. Kat nakita ka nag-sweet kayo iti lalaki akadwam. Kaya't kung ibagam kanyak tipod no. Adda ka di relasyon nyo iti dayji a lalaki. Ha? Awan, honey. Gayam ko lang ti bagbagam a lalaki akadwa kitay. Gayem mo? Ngam nag-sweet dagiti text yu iti tunggal maysa. Saan asyak tiluklukwam, Alexa? Nabayagan nga adda atap ko, nga adda sa bali a lalaki. Ngam jak lang timtimak. Gaputa jak kayat amadadaal ti pamilyata. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy. Inaramid ko ti amin, tapno lang agbalinak ang nasayaat nga asawa kan ama. Talaga ka di akayat mo amaamuan ti sangbat iti dayta asaludsod mo? Iso anak relasyonak iti sabali. Gaputaawan oras mo kanyak. Pasiglatan at trabaho tin into naram. Trabaho tin into narak. Gaputa kayat ko amaikan kayo iti napintas a panagbiag. Ngamno talaga adi na kon kayat. Nawaya ka nga rod apumanaw dito balay. Agsinatalangan. O sige, day talagayam. Itamot lang, pumanawak dito'y abalay. Ngam itugot ko ti anak ta. Din, anak, urayan ka ijay kotse, ha? Sumaruno kan tulangan ijay. Sa dino ti papananta, mami. Apay asaan ta akadwa dadadi kan lola. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agpaitulod kang tulangan ka ni dadim ijay lugan. Apaman amalpas, ti panagsarita yo. Sige, mami. Daddy, nagapa kayo kadikin ni mami? Apay asaan kayo asumurot iti papanan mi? Adda lang amin parikot mi kan ni mami, anak. Iswa sa anak pala sumurot kada kayo. Ngam di kagdanag. Tanuawan trabaho iti opisina, sarungkaran ka. Daddy, diyak kayat ti sumurot kin ni mami. Kayat ko adi tuyak ngagnaad. May mayat, no iti ayan ni mamim ti pagnagdam, anak. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Ala, umay kan. Itulod kan iti kotse, urayin na kan ni mamim. Oh, pare Gabi. Madlaw nga da parikot mo Agasan, nagadon tinainom mo? Bay anak lang nga ginumparay. Kaya't ko lang ang malipatan ti problemak. Apa yan? Anya ka di talaga ti problemam. Sinurot ko ni bakit ko itinapanan na restaurant ti di kalman. Kat naduktalat. Ngadda sa bali ang lalaki na. Anya? Naaramid na kan kati kasta? Uwan pare. Kat di na sakit Intugot na pa iti anak ni iti ipapanaw na ijay balay. Oo na yan. Ay, jak ipagarop akas ti pagbanagan ti pamilya. Ay naman niyang harot nga Talaga akas ti biyag. Agbalin ka langan ang natibkar para iti anak mo. Kaya't sapay la ko Tamaurnos tumat lang ti parikotyo iti asawam. Nay, apa yun nakasta tilang at igayim mahunilo baraw. Ay. Nabartagmatan nga intulod mo dito'y balay. Nagbartag, takayat na kano amalipatan ti parikot na nana. Inawis na kaginom.
Ngam sana ka nagbartak. Tapno at damang itulod kan ko na, iti panagawid na. Ala, katagyaman iti panangitulod mo kun kwa na baraw. Nagisturbukan sa payan, gapo iti gayom mo. Ala, pare, agida ka. Dayta na. Napay dakon. Ala, agawid akmaten. Agur-uray ni bakit ko di balay mi. Sige baraw, katagyaman akmanan Awanan yaman na, nana. Ay, ko, gusto na maturukan. Inton bigat talangan agsarita. At di kape, anak ko. Agyaman nanan. Ay na, nagsakit ti ulo ka. Danda ni Jack pa'y kaya ti bumangon. Kasanaw kat nalaos ti bartak mo idirabi. Intulod na ka ng iyo agayom mo. Kasta ka di. Jack, amot inararamid ko idirabi. Amo ka na dansan ti pagdaldalanam ita. Ngam saan mo kumamot abay-bay ang tipakim. Panunutom ti kakaisuna nga anak iyo kin ni Alexa. Nanang. Saan ka nga agmay-may sa anak ko? Adda kami dito'y para ken ka. Agyaman nak. Taadda kayo wala tamang tartarabay kanyak na anang. Nusan laga po kada kayo. Jack lamon. Amangan no nadadalan ti biyag ko. Pare Gabi, gusto ti imbalakad kan kanina na Marieta. Sana rumbang abay-bayam ti bagim. Gapulang iti napasama kada kayo ti asawam. At dapay mat ti anak yo apang ipamaysami ti atensyon mo. Talaga ngamin anasaktanak iti inaramid na kanya, pare. Jack man amo. Inaramid ko mat amin tapno agbalinak ang nasaya at asawa kan kwa na. Ngam insukat naklakta. Sinayang na ka ni bakit mo pare? Saan na na-appresyar tinapudno a panagayat mo ken kwa na? Nupay kasta, ikagumamlat ta apakawanan. Ipagpagapumlaangan kini Dane nga anak yo. Jack amo nung aramid ko dayta, pare. Ngamin, hagura kan sakit ti markriknak ita. Gabi anak, awan sarak mo ita, saan ka day? Awan nanan, napay ka di. Anya nga ta no ayabam dito iti anak mo. Tawan mo't klase da. Kinapudno na. Day tamot ti planok nanan. Sumarong karak, iti ayan da Alexa. Takayat ko mat makita ti anak ko. Ay, kayat ko mo't ti sumuro, tapno makitak mo't ti apo ko. Uray saanan nanan. Mabannog kayo laeng. Sapay adayo ti ayan da Alexa. Urayin daklangan dito'y balay. Ala, no da itati ko naman ako. Katsapay ko kapalubusan ni Alexa ti anak yaw ang maturog dito. Sikamat gayam Gabi iho. Nasaya at mata na panunot mo tinagpasyar dito'y balay. Uwan papa. Kaya't ko ngamin na makita ti anak ko. Sungay mayak. Aday ti salad na aggurigor isuasan arimrimwar. Anya? Kat ni Alexa, papa. As-asikasun na ka dito anak mi. Aday tangarod ti parikot. Kanayon nga awan dito iti anak ko. Isuada kami kini mamayon ti kadwa ni Dane. Anya? Sana mabalin dito papa. Masakit ti anak ko. Ngam di naman la asikasuan. Pasensya kayon papa. Ngam ala at ti anak ko. Kat iawid kun ijay balay mi. Iti kasta. Maasikasuan na imbag. Dane anak. Kumusta tirik nam? Nasaya at matan, Daddy. Sanan akas iti sigod. Nasakit ti bagbagit. Imbag lang na. Tay manugot ni Lolo Arturo asumurutak kada kayo. Daddy, mabalin ka di nga dito yaklangan poder yung agnaad. May mayat dito eh. Gaputadda kayo ang mga sikaso kanya. Anak, talaga kadiasaan na ka nga asikasuan ti inam? Kabayatan ti kaddam iti poder na? Saan unay, Daddy? Gaputa ka na yun arumwar. Imbag tadadalolo amang kadkado kanya. Ngam, dumalat na no da kayo adadakil ko ti kadwa. Sige anak,
Dito'y kan balay nga agnaid. Nga masapol nga agpakadara kan ni mamim. Kastamot tan kan ni lolong. Anya? Kaya't ni Ding ti agnaed iti poder mo? Saan ang mabalin, Gabi? Siyak ti ina. Iso arumbang laang nga iti poder ko ti pagnaedan ti anak ko. Sika nga agpaiso ti inana. Ngam ti saludsod. Ar-aramidem ka di ti responsibilidad mo kas inana. Anya? Nakunakanyak ni papam. Akanayon kakano nga awan dito'y balayo. Amom ka di nagsakit ti anak ta. Imbes ko mga asikaswang. Saan? Taadda ka iti ayan dagiti babarkadam. Wano saan? Kadwam ti lalakim. Gusto lang nga iti poder ni Gabi ti pagnaedan ti anak yo, Alexa. Anya? Kanunungan nyo day ta Gabi, Papa? Wen, gapo tayo responsable kamat. Kan may sa, uray no makumikom ni Gabi ti trabaho na, maramid na lata ti responsibilidad na kas ama. Isungawan nga rod parikot, no itayan da Gabi ti pagnaedan ni Dane. Nagpartak ti panaglabas ti oras pare, panag-aawid man gaya men. Huwag nga rod pare. Oray siyak. Diyak napuputan ti panaglabas ti oras. Kasano, katay talatan trabaho ti asikaswam, saan kan sapay na nagmerienda itay? Ha? Ay huwag gayo niya. Nalipatak mo ti nagpagatang. Madamag ko man lang pare. Awan ka din ti planom ang mga asawa manen? Ay na pare. Awan day ta iti panunot ko. Kontento ako iti kasto nga estado. Ken adamot ti anak ko apang ipaayak iti atensyon ko. Happy birthday, Daddy! Agyaman anak ko. Ay na, dandani pa ikid din nalipatak. Kasangay ko gayam ita. Kasano mga anak ko, kanayon ka ama kumikom iti trabaho. Iso adi mo pa yun malagip ti kasangay mo. Kasta talaga ti lumakay, Lola. Managlilipat. Ay na, pagkay saan dakmanen. Alakid din, agrubat kayo. Intay mang restaurant. Yay! Mayat data, Daddy! Gabi, sa dino ti pangipanam kadagi talatawan ni Alexa. Apay nga enroar mo butaan. Kabil ko di buday gananan. Ngamin, tunggal makitkitak dagito'y aladawan. Maipalagip kanyak ti inaramid ni Alexa. Iswa na saya at no idulin ko langan. Ay, maawatan ka anak ko. No day talaang ti amom apampuspunan, tapno maka-move on ka. Ala, kataramidem ah. Pampanunutak lang nanan. Siguro, no saan ang naglalaki ni Alexa? Nalabit ang naragsakpay laging gaita ti pamilyami. Saan kumamot a broken family, tidim makalan ni Dane nga anak mi. Napasama ka anak ko. Iso nga awanan ti maaramitan tayo. Tinapatag ita, kat makit kita, kan makadenam ti anak mo. Daddy, Lola, nagalisto ti panaglabas ti aldawan niya. Umadanin ti panagturpos ko iti kolehiyo. Uwan nga rod anak, kat kablaawan ka. Ita pa ilaang, apo. Kablaawan kan. Thank you, Lola. Agyaman akmat kada kayo, Daddy. Tauray na saan akumpleto ti pamilya tayo. Inarami julat ti responsibilidad nyo kas amak. Inaramid ko lang ti amok apagsaya atam. Katagyaman akmat, tasan kaagimura kanyak. Gaputadyak inikan ti inam, iti gundaway tapno agsinublian kami. Maawatak ngamin ti sitwasyon nyo, Daddy. Iso asa anak agimura. Ken oray ni Mami. Pulos asa anak anagimula iti sakit ni nakam kankwana. Oh, Mami, nakapasyar kayo man dito'y balay.
Ada ka di gagarayo? Imbayak, takayat ko ayawat to'y sagot ko kan ka, para iti umadanin apa nagturpos mo, anak. Nagsapa mo ti panangyawat yung iti graduation gift, mami? Amangan ngamin no sa anak ka makaumay ti graduation mo. Gaputa mabainak ngamin kadadadi, kan lolam. Mami. Taapay ko maamabain ka, Alexa. Gabi, Awan ti rumbang apagbainam. Ta para iti anak ta, ti idadaray mo iti graduation. Kan maysa, doan yaman dagiti napaspasamak iti relasyon ta idi. Lipatan ta kuman. Agbalin talangan na sibil para iti kakaiso ng anak ta. Oh, makita yung mami? Iso nga umay kayong tumat-ain ton graduation ko. No kayat yo. Isurot yo ti asawa yo. Kastamot ton ti kabsat ko. Itikas na. Makitak mat ida. Kasta una iti ragsak ti anak ko iti panagturpos na iti kolehiyo, Mr. Lonely. Gaputa adda kami adadakkel na iti daydi agundaway. Ita, adamatan pamilya ni Dane. Retirado akmetten. Aging galaangan dito iti pakasaritaak. Ket pagyamanak unay, numapili a maidrama. To'y pagayam mo, Gabi. Gabi pagayam ko, dayawak unay iti kinasaya at mga ama. Gapu taure nagsina kayo iti asawam, saan kalata nagkurang iti anak mo. Ket inaramid mo latta ti responsibilidad mo ken kuana kas ama. Ken nasaya at mati inaramid mo, apan ang pakawan ken ni Alexa. Gapu ta si kamot laang ti marigatan, no agnanayon agura ti adda iti kaunggam. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Gabi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Daya Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Angelica, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaan mi iti biyag, tabarang makaibati iti sangkabasit nga adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Angelica, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adoy di kapeyo, mama. Iti suklatan di lamisaan. Agyaman na ka, Angelica, iha. Ala, panawan naklatan dito eh. Mapankan iti papanam. Andapay ko makayat ko nga ibaga kada kayo, mama. Mabalin ka di nga agsarita tapay. Sagbay ang mapanak iti pagadalan. Anya ka di dayta? Sige, ibagam lang. Kasapulam ka di ti kwarta? Mano ti kasapulam? Ibagam lang, taitad ko. Saan aday tati kayat ko nga ibaga, mama? Ngam kayat kayo man na nakasarita, may papan iti madingar aramidan nyo. Kastalat ta ka din di aramidan nyo, mama? Saan kay ka di amaasyan ka ni papa? Kanayon anak kainom tunggal sumangpot, manipod iti trabaho, gapo iti madingar aramidan nyo. Anya ka di mananday ta nga ibagbagam, Angelica. Amumat, jakon ay ayatan ti amam. Di pa'y lang amin pumanaw dito'y balay, tapno awanan ti parikot. Anya? Tapno anya, mama? Tapno nawaya kayon iti dayjay nga Alex, kasta ka di? Nalabos kayo mat, mama. Jakon mapilit ti bagik amangayat iti amam. Ni Alex itan ti ay ayatek. Maawatam. Papa, nabartag kayo manila simbangpet. Ang mga numakaala kayo iti sakit. Nung kasta akanayon der aramidan nyo. Bayan naklatan, iha. Awan matlangan sir-sirbi ti biyak ko. Maasyanak unay kada kayo, papa. Ngam pangasiyo kumamot.
Ipagpagapuyo ko malatan kanyak nga anak yo. Di yo kumabaybay anti salon at yo. Angelica, iya. Bayan yo papa. Aramidot ti amin akabaelak. Tapno maornos tumat lang ti pamilya tayo. Agyaman ak ididay tanga imbagam iha. Kadayawin ka, gapo iti kasta akapanunutam. Talaga napatagkan ka ti pamilya tayo. Wan papa. Ikarik nga aramidag dayta. Iso pa nga asiyo. Idyan yung taginom iti arak. Ang mga numakaala kayo iti sakit yo. Oh, naliday ka manan, friend. Apay ka di. Pampanunutam ka di manan, dagiti dadakkel mo. Dayta ti pudno, Vina. Kanang mom, kaslajak pa yun mayolo ti agadal. Gapo iti kastoy ang mapaspasamak. Masyanak unay ka ni papa. Kanayon ang mabartok. Awan madlaang sir-serbi ti kinabak nang mi. Gapo ta nariribok mo ti pamilya mi. Maawatak ti marikrik nam, friend. Ngam saan ka ko mga agpa-apekto? Ikarkararagtakit di, ama ka amiris tumat lang ang tinam. Kat utuban na ti bigdot na. Sabay la ko mga rutakas na ti mapasamak. Diyak kaya't amarakrak ti pamilya mi. Win, friend. O ala, oh my God. Sumrektan di ta classroom. Mangrugin ti klase tayo. Ay na, si kamot gaya, Angelica po. Mala, umay ka, sumra ka. Agyaman nak, Lola. Mala, nagtugaw ka po. Wan, Lola. Kailiw kayo, Lola. Uray siya ka po. Nabayag ngamin, hindi dinaudi apan nakakita ka. Kumusta kayo? Nalidayak, Lola. Amoy umot siguro ti makagapo. Wan apo. Bayam, kasaritak to tinam. Saan arumbang akas di aramidin na. Gaputa kaasi kayo iti amam. Nagsinput ti amam. Nuapay ang nagbirok pa'y laang tinam iti sabali a lalaki. Kasarita yun ni Mama, Lola. Barang ang balbaliw. Wan apo. Talagang aramidak na ita. Mala, dito'y ka na mangal daw. Ado timpalutok amakan. Iso adang gayan na kami amangan, wan. Wan, Lola. Mama. Oh, apay akas taman ang ti panangkitam kanyak, Angelica. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Mama, talaga ka di nga awanan patagmikan ni Papa kada kayo. Talaga ka di anapat patagan day nga Alex. Ngamda kami a pamilyayo. Sumardang ka man si ka, Angelica. Di mo amot ibagbagam. Mamin ano ka di nga ibagakkan ka asaan kun nga ay ayatan ti amam. Napukawan anamin pinsan ti ayat anariknak para ken kuana. Narigat ka di amaaw atam dayta? Managing bubukod kayo, Mama. Bagiyo lang ti amoy ang panunutan. Bukod yun lang nga pagragsakan ti pampanunutan nyo. Anya, di nakpagsasawan iti kasta. Anak kalaang, iso adinak nga diktaran iti kayat kung aramidan iti biyag ko. Naawatam! Madamamang gayam ti panagbasa yu iti pagyawarnak ti salas, Papa. O ato'y nangyagak iti kapiyo. Idi suklatan iti lamisaan. Ang yaman ako na iha. Apay, awan ka di ti babaunan. Adada, Papa. Ngam siya kung tinang timpla, kanangyag iti kapiyo. Papa, nagsarita kayo ka din ka ni Mama? Ay, saan pa iha? Kan may sa... Amok, adinak matlakayat akasarita ti inam. Isu abay-bay ang tapay laeng. Barang makaamiris tumatlaeng. Sapay la ko mga rod. Takasta ti mapasamak, Papa. Diyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Gapo iti minamaang nga aramid ni Mama. Anya ka diti kayat mapagsaritaan ta, Angelica. Apay nga inawisnak dito yung restaurant. Dirit saan kayo, na? Kayat ko nga adaywam ni Mama. Saan kami ang naragsak? Gapo iti dakas nga aramidan nyo. Pasensya ka niya. Ngamjak ka bala na mapukaw iti biyag ko ni Aleta.
Ipatpatag ko na itinam. Iswa sorry. Ngam jak mapatganday takid daw mo. Agpakpakasya, Uncle Alex. Adaywan nyo kumatiinak. Basol ti kastangar aramidan nyo. Siyak itan ti ipatpatig na. Saan nan nga ayatan ti amam? Iswa jak mapatgan tikid daw mo. No kastangarod, ipakpakita yu lang ti kinaawan konsensya ayo. Di yo amo apananutan tirik na ti sabali. Awan sirbi na anti adal kayo. Pasensya ka niya. Ngam talaga ajak kabaalan as sinaan tinam. Gaputa ay ayatek unay. Nasaya at tasimbang petkan, Angelica. Ada kayo matgayaman, mama? Ngam apay ang makakaungat kayo? Apay akas jay tinaramid mo. Apay a pinabainam ni Alex. Apay? Kaguradak ka di? Gapo itikas dyan nga inaramid ko, mama? Panagkunak katawan matdakas na tikas dyan nga inaramid ko? Kinasaritak laang mat. Kat imparupakan ko na ti kinapod no? Anya? Apay, mama? Talaga ka di nga awan konsensyayo? Saan kayo ka di amasya na makakitkita kan ni papa amarigrigata? Sumardang ka! Di mo ammo ti ibagbagam. Mamin anok ka di nga ibagakan ka. Adjakon ay ayatan ti amam. Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko iti amam. Ni Alex itan ti pudno nga ay ayatak. Natangkanan na talaga ti puso yung mama. Ngamala, no talaga saan kayo na malapdan? Aramidin nyo latangarudan ti anyaman na kayat yu. Kat idawdawat ko. Asapay lako mata makaamiris kayong tumatlaang. Anya, naiturad mo aki na sarita day nga Alex, friend. Nagturad ka matan. Diyak nga mainan ka ba ulan akit kitaan ang marigrigatan ni papa. Gapo iti matingar aramidan ni mama. Ngam, ang mga nukagura na katiinam, gapo iti kasdi nga inaramid mo. Talaga kaguranak ni mama. Ngam sa anak ang mabutang. Gapo tawan mo tidakas na iti naramid ko. Ala, idawdawat talaktan. Asapay lang ko ma, tama ka amiris da ngagpadpada. Kat igyan dan ti madi nga aramid da. Agyaman akan ka, friend. Awan anyaman na, friend. Ang pagayam tangarod, iso nga'y saksakit ka. Ala, lipatan pa'y lang ti parikot mo. Sumrektan di ta classroom. Gapot tamang rugin ti sumaruno a klase tayo. Angelica, apo. Malmalday ka manan. Anya ka di manan aya ti parikot mo. Lola Sheila, masyanak namin unay kan ni papa. Gapo iti kasingar aramidan ni mama. Mabaybayan pa yan ni papa ti salon at na. No daduma, kasladyak pa ikitin mayulo ti agadal. Gapo iti kas ti amapaspasamak. Maawatak tirik na apo. Ngampang nga asim. Tasaan ko maada ito yabanag ti pakadadaulan ti panagadal mo. Lola, ikararag tayo kitday. Asapay lako ma. Tama ka miris tumad lang tinam. Kastamot tanjay karelasyon na. Anya ka di manen ti ibagam, Angelica. Apay nga inawis nakmanen di ti restaurant. Uncle Alex, maudin dahi ti apanakisarita kada kayo. Kat sapay lako ma, tamapatgam dahi ti akidawagkan ka. Anya day tayo ha. Ang pakpakaasi adaywan nyo kuman ni mama. Diyak kayat amarakrak ti pamilyami. Gapo iti minamaag a relasyon nyo. Angelica. Apay, kayat yung kadidag na layon ngagbasbasol? Husto ka iya. Diyak kaya tiyag na nayon nagbasbasol lagtan. Iso sige. Batgak tikid daw mo. Likli ka kunti inam. Katput den mimatan ti basol a relasyon mi. Agpay sugad itim bagayo, Uncle Alex. Wani naamiris kong nga awan nga agpayso ti masakbayan ti basol ngayan ayat mi kini mamam. Kat di kagdanag. Siya kunti umadayo. Pakawanan nak iya. Agyaman nak, Uncle. Kat di kay madanagan, napakawan kayon. Kasabay lako ma,
Tamasarakan nyo ti ayat, amay kari kada kayo. Anya ka diti ibagayo kanya, mama? Angelica, anak ko. Agsangit kayo magtan, mama. Nagsarita kabin ka ni Alex. Kinunana kinasaritam ka no. Pakawanan dak, no inaramid ko mantikas jay. Namabalin ko ma. Diyak kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Gapo iti minamaag nga aramid jo. Saan ka madanagan iya? Saan ka kagura? Gapo iti kasjay nga inaramin mo. No di kat dayawan ka. Gapo tanay turid mo tinakisarita ken ko ana. Mama, katagyaman ak iti Diyos. Gapo tanalawlawagan matla ang ti panunot ko. Kat naamiris kon ti bindot ko. Makiwin naswasa kon ka ni Alex. agpay sa mama. Naragsakak ka po iti dayta. Puno tinangag mo iha. Katagyaman akan ka. Gaputa saan ka si Muko kanyak. Nakaamirisak gapukan ka. Gaputa ipatpatag kayo kan ni Papa, Mama. Katagyaman na. Gaputa saan matlaang amarakrak ti pamilya tayo. Mario, mabalin ka di nagsarita ta. Apay, Alita. Tapno kid dawom kadimanen nga agsinatan. Saan? Kaya't ko ti agkid daw iti pambakawan. Amok ka na nagsanti nagbasulakan ka. Kat sapay la kumata papakawan nakpay. Alita. Ikarig, agbalbaliw akon. Kan nakiwin naswasa kun ka ni Alex. Mapakawan ka di pa'y, Mario. Agpayso ka di dagita amang mangag ko kan kaita, Alita. Wan, kat sapay la tamapakawan na gapo iti nadagsa na nagbasulakan ka. Iti pamilya tayo. Oh, nabayagan nga inururay ko na ito'y agundaway. Ipatpatag ka launay, Alita. Kat di kagdanag. Napakawan ka na bakat. Agyaman ako, Nay Mario. Agyaman ako. Tanapakawan na itilaksid tinadagsan abasul ko ken ka. Mama, Papa. Naragsakak. Gapo iti kasta makitkitak kada kayo ita. Saan matlaang amarakrak ti pamilya tayo? Ipatpatag kayo, Onay. Mama, Papa. Nakaragagsak ka, friend. Gusto ka, friend. Gaputa na ornos matlaangan da mamakin, Papa. Naragsak dagiti dimar ay iti na ngayon at Thanksgiving party, friend. Tablawan ka. Gaputan na ornos matlaangan dagiti dadakkel mo. Juan, Vina, friend. Ala, umay ka. Intay dyan lang bisaan. Makipagragsak ka kada kami. Ita, naragsak kamin. Gaputa namin pinsanan nga inidyan ni Mama, timadi nga aramid da, Mr. Lonely. Kat ni matangkal Alex, nadamag ko ang nagabroden, tapno maadaywan nan ti inak, kat makalipat dan ngagpadpada. Kastayan kat agyamanak, tuy pagayam mo, Angelica. Angelica pagayam ko, nasaya at met ta nakamiris ti inam, tapno naurnos yung mutlaeng ti pamilyayo. Kat dayawan ka, gaputa saan ka nagrebelde, akas iter aramiden dagiti duma. Ala, sapay la kuma, tamataginayo ng ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, maing ka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Angelica, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.